Gustong daratang Pasko, pani ang masayahing tao, mengabos tintang yake katamu, babiyang maligayang puso. Balikin ikaw ang mga sadyang pananalaman niya. Sigaring sulubali at tintana, tatambak kaligid na kayaman. Maligayang, maligayang Pasko. Maligayang, maligayang puso. Tumingin at sungking puso, tunay maligayang Pasko. Maligayang, maligayang Pasko. Maligayang, maligayang Pasko. Tumingin at sungking puso, tunay maligayang Pasko. Karulungan mo maganti, pusan galing ka natinig. Ang ating ugali, pagkulay ay ngari-ngari. Maligayang, maligayang Pasko. Maligayang, maligayang puso. Tumingin at sungking puso, tunay maligayang Pasko. Maligayang, maligayang Pasko. Maligayang, maligayang puso. Tumingin at sungking puso, tunay maligayang Pasko. Maligayang, maligayang Pasko. Maligayang, maligayang puso. Tumingin at sungking puso, tunay maligayang Pasko. Tumingin at sungking puso, tunay maligayang Pasko. Abi tala po ding panalangin ding makatoki. For the thanksgiving and intention of the following together with their families. Pablo and Reynardo Giao, Cons and Bless Apirwar, Tirising and Nerding Bautista, Almario Sikat and family, Elena Castro, Irene Cruz, Aurora Domingo, Francisco Domingo Jr., Rosel, Predi, Proylan, Pritz, Ros Domingo, Bong and Rowena Kayanan, JP and Donna Kayanan, Jerome and Cheng Kayanan, Pineda Kapati and family, Sis Gian Mary Guanlao, Angelic Sahagun, Kenneth and Annie Tukbukan, Jonel and Annie Tukbukan, Felix and Ellie Dison, Jimmy Dison, Peli Hiamisu, Yoli Chukuboru, Patricia Icomo, Joanne Pusuku, Apong Tina Yuson, Judy Simeon, Manuel, Evifania, Doc Mite, Lisa, Marby and Cherry David, Michelle and Prince Tamandong,
Juanito, Jaime, John, Jolie, Javier, Melchon, Clarita, Ryan, Mau, Victor, and Bensi David. Melay and Bong Danan, Melody and Mike Mendoza, Eris Duch, Santiago Tantenco, Santiago family, Pangan family, Nulud Bondok family, Mangune Hernandez family, Puring Gosum, Zenaida Pereiras, Carmina David, Jensen, Cristal, Jenica, Clark, Ronald and Edna Ocampo, Marilu Abuda, Martin and Lodi Sason, Edsel and Ana Lisa David, Gilbert Nina Gilinian Santos, Rosario Gasa, Corazon Marukot, Rudy and Sylvia David, Marie and Rainiel David, Roxanne and Jeb Gintu, Whaley, Winston, Macy, Jenna, and Midel, Seng Santiago, Manuel Cambao, Jose, Rico, and Jun Santiago, Reina Bambalan, Reina Santiago, Shenley and Ronald Kainday, Al and Lisel Bitug, Edgar and Reina Parbo, Titus and Ana Marie Parbo, Nelson and Con Parbo, Bernard and Canoja, Kevin David, Fidel and Puring Mendoza, Rose Andrea Mendoza, Rosario Mendoza, Rolly and Remy Between, Mercedes Alfonso. For the special intention of Patricia Gonzalez, Ethan David, Nicole David, Reina Angelit Halili, Ralph Gabriel and Ralph Gian Sapnu, Romnico and Erlinda David, Magtuloy family, Marita and Lito Paule, Erlinda Halili, Dennis Kayanan, Almario Sikat family, JR and Juno Cancio, Alfredo and Alice Kayanan, John Alfredo Kayanan, April John Marini Kayanan, Anika and Aliana Kayanan, Minerva Bisda, Concepcion Charmaine, Carissa Marie Bisda, Danilo and Jennifer Bisda, Cecilia Cruz, Conchita Angeles, James Owen David, Rolando and Catherine Sebastian, Jerby and Aaron Sikat, Franz Aldrin, Nina Aryan, and Neil Joshua, George and Pat Torres, Joseph, Mary Hazel, and E.J. Valentino, Joseph, Emilu, and Ethan Diguang Como, Mike, Melody, Gabriel, and Micaela Young, Paul Wadman, Boyet, Roderick, and Rezen David, Jason and J.R. Chua, Eliser Erickson, and Edmond Ramos, Brian Datu, Rangelin Roma, Regina Nulud, Lisandro and Lian Jan Bondok, Fred and Emily Kayanan, Salito and Mercy David, Jolan Dizon, Gigi Rodriguez, Reynaldo and Gina Regala, Grace and Wilson Singalaw, Alicia and Rolly Marcelo, Maribic and Dan Pangan, Lulu and Edgar Compintente, Tess and Emil Pagku, Rodriguez Barcelona family, Rolly, Emilor, Eliza, Jasmine, Ian Roy, Sarah Erin and Ryan Dison, Sean Michael Manese, Ray Christian Paulo, Roslyn, May, JJ, Shermaine, Mark, Jenny, and Sky Between, Arcel and Shangri-La Gilas, Francilin Gilas, Wilfredo and Mercedes Castro, Ador and Glenda Valencia, Bong and Katrina Lagman, Pinas Mendoza, Valencia Di Malanta, George and Rolly Simeon, Marshall Simeon, Glenmar and Evelyn Mendoza, Lito and Edel Pintor, Boy and Aning Tungol, Erica Lumanog, Romeo Lumanog.
For the speedy recovery of Estrelita Soriano, Domingo Sharon, Wenceslao Canonero, Zenaida Magpayo, Juliet Mercado, Lita Manarang, Priscilla Aguilar, Luciana Aguilos, Nancy Purigay, Herminio and Eric Manyalak, Marcel Cuenco, Orit Ofstein, Leonelo Venceslay, Jordana Mesetti, Kate Villa, Irvin Jan Musni, Joseph Gosum, Princess Serrano, Henedina Bitwin, Apong Husta Guanlao, Clarita Nuki, Alfonso Nuki, Santiago Tayag, Bart Lim, Beata Canonero, Benedita Amante, Ines Torres, Jesus Tayag, Joel Tubig, Ines Gosum, Joy Espino, Cirilo Cuenco, Purificacion Gosum, Sita David, Marta Sevilla, Lai Salas, Joel Guanlao, Tom Laksamana, Bonifacio Malig, Glenda Ocampo, Ace Torres, Consuelo Mendoza, Telma Rodriguez, Pe Bitanga, Gloria Felipe, Crisanto Ducut, Felix Dizon, Gloria Dizon, Danilo Dizon, Ben and Victor Lagman, Linda and Pedro David, Florencio Lozano, Lota Salenga, Helen Romero, Francel Santiago, Ernesto Mendoza, Dominga Barbo, Melinda Sambili, Angelina Nicolas, Desmond Malik, Richie Rivera, Connie Esguera, Ising Romero, Annalisa Vitug, Marcela Gamboa, Vicente and Juanita Regala, Catalina David, Romeo Manabat, Marcelo Datu Jr., Irene Kiambao, Tina David, Sitang Santiago, Randolph Iray, Jen Ferrer, Edgar Garcia, Romeo Cancio, Eufrasia Valencia, Jun Sen Paul, and John Patrick Pasion, Frederic Castro, Leo and Bel Sitcharing, Vicente and Juanita Regala, Celerina De Leon, Noel Limin, Randolph Iray, Janice Bon, Rosing Volos, Renato Vitug, Esther Nakpil, Jill Bordeus, Cristina Prado, Frolan and Ivy Dizon, Jeremy Daisy Jose, Mary Claire Ocampo, Salvador Mina, Edgy Tantenco, Francis Kiambao, Jomar and Minerva Kiambao, Reynaldo Regala, Aurora Teng, Ariane May Tolentino, Marlene Hinco, Eliseo and Laura Medina, Catherine Reyes, Lara Cortez, Mary Ann David, Epifania Lianco, Melchor Jaime Reynaldo David, Cristina David, Ronald Cuevas, Alicia Bagang, Rosalina Kayanan, Teodora Makaspak, Manuel Bustamante, Mary Ann David, Mario, Rene Santiago, Nestor Berhel de Dios, Regina Cainday, Romeo Maniago, Jose Cosme, Federico Nabong, Lisa Machas, Kay Arquisa, Rodolfo Ria, Sheila May Cuenco, Raul and Greg Between, Milagros Between, Linda and Emeterio Manlutak, Honorata Briones, June Di Malanta, Marian Di Malanta, Tita Lumanog. For the eternal repose of the soul of Juanito, Sixta, Juan, Anatolia, Norberto, Bert, Mark Anthony, Alexander, Belen, Silverio, Romeo, Valentino, Josepina, Alfredo Sr., Adelaida, Jesus, Herminia, Paquito, Crisanto, Pedro, Juana, Trinidad, Berto, Salus Sason, Ben Sarmiento, Oscar, Florentina, Angelina, Feliciano, Elena, Remedios, Rosana, Crescente, Sammy, Marina, Gina, Martin, Dominga, Emmanuel, Gloria, Andri, Inocencio, Glenn, Pablo, Salustiana, Epifania, Antonio, Rosario, Magdaleno, Severina, Regino, Carmelito, Carmelito Sanchez, Pablo, Josepina, Juan Malig, Arnel de Luna, Guillermo, Rosario, Onofre, Violeta, Apolonio,
Ricardo Sr., Carling, Resting, Rosario, Berting, Archimedes Sr., Angelo, Ernesto, Dominador, Theodora, Maria, Roberto, Nemerato, Benito, Segundo, Nieves, Felix, Edison, Clarita, Rolena Alterejos, Milagros, Alfredo Sr., Maria, Catalino Sr., Susan, Paulino, Patricia, Among Osegiao, Dr. Bienvenido, Melanio, Felicidad, Florentino, Antonio, Belen, Flora, Victoria, Leonila, Constancia, Quintin Sr., Valenciana, Quintin Jr., Froilan, Roberto, Cristeta, Medalia, Hamilcar, Rene, Rosario, Amparo, Angel, Pedro, Cecilia, Roberto, Miguel, Pacencia, Eni, Janking, Corazon, Cherry, Cora, Nuring, Umbelina, Pido, Ronnie, Jessie, Among Popong, Dominga, Pedro, Ernesto, Milagros, Catalina, Gregorio, Maylin, Magdalena, Soilo, Catalina, Bert, Marivic, Bienvenido Senior and Junior, Irene, Juanita, Edna, Nino, Nicolas, Maxima, Lisel, Raimundo, Maxima, Primo, Lucia, Mario, Roxanne, Archie, Nico, Francisco Sr., Teresita, Alfredo Sr., Benita, Pacifico, Jerry, Alice, Francisco Sr., Fernando, Randy, Charlie, Rafi, Carlo, Raquel, Jacinto Jr., Marshall, Felisa, Romer, Dolores, Glenn, Cesar, Albina, Camilla, Angel Aubrey, Julius Cesar, Jerome, Julian, Maria, Jose Sr., Isabel, Simeon, Lauriana, Heidi, Tito, Lourdes, Bernardo, Hayden, Leonila, Rolando, Angela, Rodolfo, Conchita, Riel, Miguel, Maria, Juliana, Monsignor Damaso Hinco, Mariano, Escolastica, Jesus, Emerenciana, Jose, Apolonia, Ernesto, Guadalupe, Among Ches Mariano, Sotero, Abel Sr. and Jr., Rosita, Glenn, Romer, Erwin, Romer Sr., ading maldang kaladok in purgatorio, lalong-lalo na ret ang ala ng makaganaka, Karelo.
King lagiw na ning Iba at ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen. Ing kapayapana ning Ginoo manatili kayongan. At kekaan timurin. Kaluguran kong kapatad, pagmasusyan tayo po ngeni ing kafiestana ning pangabinyag ning Ginotang Heso Kristo. Kaniti pong banalami sa panalangin tala ring sablang bininyagan. Purin sabihan itamuan na bebinyag king lagiw na ning Ginoo mayampun anting tunay ng anak ning Dios. Manalangin tamo na sana magitang tapat kaniting lagyong tingwanan tamo, kaniting lagyong menampun kaya katamo, magitang tutu king kaya katamong kasalpantayanan. Panalangin tala mo naman po ring sablang anak tamo at ding sablang kakaluguran at tegawan daring anak tamo. Tahimik tapos sa guling panalangin, iting malukang intention. Iagkasta pumiyag na nagnan ing kapanisyan, magkumpisal ko. King Diyos, sa mayupayang tutu, at kaya kayo kapatad, uling mi kasala kong bina, kingisip, amano at dapot, at miyayaliwang kakulangan. Ulinitay panigapuko ka Santa Mariang Kapilanman Birhen, karing sablang ang Elampon Santos, at kaya kay kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, aginuta mo. Ing Dios, amayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at kimpangapatawad daring kasalanan tamo, idala nakatasana, king bie, alangang Amen. abe-abe tayo pong inimpuryan, ing Ginong Dios. Oh
et intera Gloria in excelsis Deo, et in terra omnibus. Gloria, gloria in excelsis Deo, et in terra omnibus. Manalangin tamo. O Diyos, ay paming malugod. Itugtugme ke kami ing Espiritu at inipa kang Jesus anyang may binyagya at minantabi kaya kimbyen at kamatayan. Bustan mong iting Espiritu, pangisnawana na ke katimawan king takot at sama, king apining kayang lugod, king sigasig ning pamanalangin. Itiaduan mi kapamilatan ng Kristong Ginome. Amen. Amen. Pamamasang iba't king libro ng Isayas. Nga nang sasabi ning Ginoo, oy ning kakong talasuyo, akakong pasiknangan, yaing kakong pinili, at kaya binakong matula. Kitmuan ke king kakong upaya, at kimbalang bansa, idala na ing hustisya. Eya kulisak, ni itasman ing siwala na, at magsalitang masikan karingdalan. Ing mebalbal at imbo, ene paklyan, at ing undap-undap pasulo, ene paddan, karing sablang ipabal na ing hustisya. Eya milako kapanayan, ni minanlob, at itatag na ing hustisya king yato.
Ing turuna, panayan da ring bansa, at yuking marayo. Ako, ing Ginoo, ing minawas at migkalob upaya keka, ban keka ang pagsikapan, matupad ing hustisya king yato. King papamilatan mo, gawa kong kasunduan, karing sablang tao, king pamamilatan mo, mipabalkong sala, karing bansa, ding mata daring bulag, kaya kalang ibuklat, at tibulos ding atyo pakaluklok, karing maralumdom asukulan. Ing amano king Ginoo. Salamat, King Diyos. Panwanan me, ing balen mo, O Diyos, at pagkalaman me, kapayapan. Panwanan me, ing balen mo, O Diyos, at pagkalaman me, kapayapan. Purian niya ing Ginoo, ikong king banwa kayang lelangan. Purian niya uli na ning kayang ligaya at kayupayan. Lagyo ng marangal, sukat yang parangalan. Ing Ginoo, kaya kayo yang samban, potang pakit na kayang kabanalan. Panwanan me, ing balen mo, O Diyos, at pagkalaman me, kapayapan. Ing siwala ning Ginoo, mararamdam babo ning danuman. Ing siwala na kakabling king mapalad a danuman. Ing siwala ning Ginoo, mayupayaya. Ing siwala ning Ginoo, mipnuyang kamalan. Panwanan me, ing balen mo, O Diyos, at pagkalaman me, kapayapan. Ing upaya ning Dios, duldul ing kawangis na. Kabang kilob ning kayang templo, ing ginupurian niya, ngararing tao. Ing ginuwari de patiring danom ang mga lalam. Ariya king kapilan paman. Panwanan me, ing balen mo, O Diyos, at pagkalaman me, kapayapan. Panwanan me, ing balen mo, O Diyos, at pagkalaman me, kapayapan. Pamamasang iba't, king libro ning dapat daring apostol. Nga nang migsalitang Pedro, ngayon ko tunay akilala,
nung makananaw ing Diyos ay abiyasang mga biran kenuman. Ing ninumang taong ating takot king Diyos at daraptana ing matulid, karapat dapat ya arapana, nuya pamang bansa menibatan. Baluyo king peka balunan ng Diyos, king kayang amano karing memalena ng Israel. At karela, mipasyag ing maya pabalita ng kapayapan, king kapamilitan ng Heso Kristo aginuda ring sablang tao. Baluyo itang mga ragol abage, ame nga palyari, king kabilugan alabwad na ng Israel. Magmula ka rin Galilea, kaybat na ng binyag, apenaral ng Juan. Baluyo itang tungkol kang Jesus ning Nazaret, nung makanano ng linya ng Diyos, king Espiritu Santo, at king Upaya. Pablasang ing Diyos at Chukeya, mintaya kering sablang lugal, darap at mayap, at pakayap karing sablang inilap na ning Diablo. Ing amano ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Mi buklat laring banwo, ating siwala ning igpa, may ramdam yo. Iti nga na akong kaluguran, makiramdam kayo, keyo. Ing Ginoo manatiliya kaya kayongan At keka antimurin, pamamasa king mayap abalita agpang kang San Marco. ligaya keko o Ginoo. Nganang menaral Juan, ing daratang akatukiko, lalo yang mayupaya kesa kanako. Kalagman karing tali ning sandalyas, eko karapat dapat. Ako bibinyaganda kayo king danum, dapat iya binyagana kayo king Espiritu Santo. Melambat kanita, dinatang niya Jesus ibat Nazareth, Galilea, at bininyag ng Juan king ilog ning Jordan. Kasaka ng Jesus king danum, ikit na ing mibuklat bigla ing banwa, at ikit na ing Espiritu, tinipaya antimo ing metong apatipati. At meramdam niya ing metong aswalang ibat banwa, nga nagsasabi, ika ing pakamalan kong anak, keka tutukong matutula. Kapatading maya pabalita, ning kakatamong kaligtasan. Kapurian keko o Kristo. Maya pa abak
po kaya kayungan. Kumusta ko po? Pakibatan ke pa mo po itang metong comment keng live streaming tamo na sinabi ka na ako, kasungit mo itsura amo nga na. Totoo po ini. At panupayayo po, siguro pin po, itsura kong masungit, pero maniwala ko po ining mga labasan na yaldo, po masungit, ingikit na siguro, nune mapagal tamo po. Totong mapagal ining mga labasan aparumingo. Ako po masungit. Itsura ko sigurong masungit, pero nung pagsabihan nyo ko, nung lumapit ko kanako, saguli po, malambot ko po puso, saguli bigay ko kaya kayo. Kalupan ni po ng Ebanghelyo ngayon ni, sinabi da kang Juan, ikaning panayan me, ikayong pekadakilang dile. Pero makapagtaka po, pekibat ng Juan, kuman karapat dapat, maski kalag karing sandalyas na ning amanwan ko, eko dapat. Pwede nang sabihin, ako yung panahin yung profeta, ako yung marangal na profeta, bang maging mayaning obra na. Pero ali, mitmong kababan sinabi na, eko marangal, mas marangal itang katuki ka na ako, mas mayap ya, mas biyasa ya, kesa ka na ako. Kaya ba tuwing ginutang Yesu Kristo, pwede na rin sabihin, ako yung panayin niyo, ako yung anak na ng Diyos, maminto ko ka na ako, miligtas kayo nga. Gawa na po, mitmong kababan mo rin, kababan, tinipaya king ilog ning Jordan, at pepabinyagya kang Juan. Ini mo po, ingburin ng sabyan, ning pangabinyag ning ginutang Heso Kristo. Kababan, humility. At po tang sabihan tamo, uy, bayo ka sapatos, binyagan tayo. Bayo ka kotsi, gasgasan tayo. Bayo ka malan, binyagan tayo. Ito mo naman po yung amanwad tamo. Bayo ng anak mo, binyagan tayo. Burin sabihan, may pagmayabang, may luluwalan timbayo, gasgasan tayo, bang kanita maglupay ang luma. Ban kanita mitmong kababan, sulod me. Ito po, imburi ang sabyan ning pangabinyag. Mitmong kababan, pepabinyagya, ing ginutang Heso Kristo. At andalan ko po, bayo ko ma-ordain, paruminggo bayo ko ma-ordain, milay ko king kanakong spiritual director. Makisabi kong maya paamo nga ako. Ako pa po baka sa diya, bisa ko may balik king eskwela, bisa ko mag-aaral pa si bayo. Buri kong i-review ret ang libro ko, bako maging makasadya, king pa magpari. Linawin na ako mo ning spiritual director ko nga na, so feeling mo, ka makasadya? Ngeni, talagang makasadya na ka. Siguro nung pigmayabang ko, ready na ako, dapat mo magikumpare. Siguro karagul ko bigsak kanita. Nungkot na niyo po rin opisyalista mo, mag-umpisa kang brother mo, pati na po ka rin barangay chapel coordinators. Anyang sabihan ko, ang tutukan ko lang, iniingobrayo, ilangan po metong nasasabihan, among, ko karapat dapat, ko biyasa, ko bano. Mitmong kababan mo rin, tingkap da, ing karelang posisyon. Maniwala ko po ing grasya na ning Diyos, kalupan na ning danum, anya danum impaminyag tamo, kembinyag. Ing danum po nung lonye, bisaya o ali, bisa ka o ali, dumagos siya't dumagos king lugar amababa. Makanyan mo naman, ing grasya na ning Diyos. Tipayat tipa, ing grasya na ning Diyos, king taong mitmong kababan. Sa sambyan na po, siguro maging maunlad ya ing bansa mo,
Nung denggang politicians tamo, ring denggang manungkulan tamo, honest la. Tapat la at tutu. Ay, mawala yung problemang kahirapan, kakaluluan, masolve nga niyan. Nung den mong opisyalis tamo, honest la. Ek po maniwala ka nito. Mumunan diling nga, nang gawon mo, ela honest din eh. Alang honest. Maniwala ko po. Nun mong denggang opisyalista mo, mababa lalub. Mababa lalub. Kaya mo pa magsalita na, nun mababa lalub, ay mawala nga ng problema tamo. O ningali eh. Andat magsalita, ako yung presidente, mamintuko ka na ako, nung nga pamatenda kayo. Pagkiramdaman niyo ko, balo ko nga nega na gana. Mit mula pong yabang. Hanggang ilang magsalitang makanyan, papatenda na katamo keng 30 trillion utang tamo. Nung mit mong kababan siguro, sa kilang bus, dumalan la EDSA, akid da, 3 oras, may babatala ring Pilipino ken traffic. Nung ilang mamalengki, muntala palengki, abaluda, etana makasaling babi ngeni uling mal. Pelalong lara, pelalong kamatis. Bala mo ginto. Nung balo dahita. Nung mit mong kababan, gawan dahita. Then manakit lang sigurong, wapin, ini problema tamo. Pero ali, masyado lang matas king karelang kayabangan. Kaming mi boto, kaming at payos na pang your honor. Kababan po ing peka turuna niting pandemya kaya katamo. Kababan, tayo man balo, tayo man akakit, pero mit mong kababan, kilong nakatamo, pikakawani nakatamo, ditak-ditak, pamaten nakatamo. At nung maminto tamo mo pong mit mong kababan, tayo balo, dapat parating mag-face shield, bawal rin mga tuwa. Makanini tayo mo po, alutas iting pandemya. Amen? Amen. At yung pong kwento kanita, yung metong estudyante, ampoy metong ng mestro, magaling mestro. Maglakad la po. Miras laking metong ilog. Alang bangka, kailangan ng lumipat keng ilog. At mitmuyang dapo, ining ilog, kukulela ring buhaya keng ilog. Nanggawan ta sir nga na ning estudyante. Minisipya yung mestro nga na gawan ta nga na makanini. Mabilis kang lundag, gulot na ring dapo, kay ba't milipat ka ta nga na. Muna ka, nga nanining mestro. So, ining estudyante, minurong yung bagya, kinanuay ang hangin, si kalub, kay ba't memulay yung lulundag, karing gulot, daring dapo, guguli sa kiyang, mayap ya ing mestro ko, mayap ya ing mestro ko, mayap ya ing mestro ko. At may kalipat ya. So, ining mestra na naman, yung tutuki, minurong yarin, kinanuayang hangin, kag megum sayang memulay lulundag king gulot daring dapo, guguli sa kaya, mayap ko nga na, mayap ko, at liklak de ring dapo. Metong pa pong kwento. Iya manikwaya. Ano po yung atin pong meto nga senador, dati ya pong artista. So, kung nasabihan lagi, baro yun naman siguro. Ating senador, mintaya po kano states, dagul-dagul yasal, uling senador ya. Karas na kayong immigration office, nga na po kano kayong immigration, ananing immigration officer kaya, sir, pakilakoyo po ring sapatos yu, bamilang I-inspect. Mimwining senador,
nga na kening officer, don't you know who I am? Don't you know who I am? Nga na. Inggewa na mo ning officer, intaya king Mike, paging security, there is a man here who does not know who he is. Ing pride po kano, dala na katamong matas. Pero ing kababan, dala na katamo, karing e ganaganang tao. Kaya po, ing pride, mapalyaring dala na kong matas. Pero ing kababan, idala na katamo, karing e ganaganang tao. At yung makanyang kasaybian kayong Pilipino nga na, gaano man kataas ang lipad mo, ganon din ang pagsabog mo. Makanyapin? Alin? Gaano man kataas ang lipad, ganon din ang pagsabog mo. Amen. Pasyag tayo po yung kakatamong kasalpantayanan, sasalpantaya ko. King Diyos, pang may payang tuto, di na lang king banwat yato, at kang Yesu Kristo ang anak ng bugtong aginuta mo, payagli upayaning banali Espiritu, mibait kang Santa Mariang Birhen, di nasa lalam ng upayang Poncio Pilato, mipako king Cruz mete at mikutkut, tinipaya karing mete, king katlungaldo sinubliyang mebye, pepay tasya banwa makaluklok, wananing Diyos, pang may payang tuto. Ibad ka rin magbalik ya naman keti, ban mo kumkarang mabiyang pang may ngamate. Sasalpan tayo ko king banali Espiritu, king Santa Iglesia Katolika, king pamisamakding Santos, king pangapatawa daring kasalanan, king pangasablirang mieding mete, at king Bea Lananga. Amen. Manalangin tamo po nga ni King Diyos iba, nga tamong maus kaya, Ginoo, ituro mo kami king kekang kababan. Itangan po. Ginoo, ituro mo kami king kekang kababan. Para ka rin hanggang maniwala, King Jesus, tunay ng anak ng Diyos, at para ka rin hanggang magdulap kayo, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kami king kekang kababan. Para ka rin hanggang bininyagan, ngelas ang anting pakamalan ng anak ng Diyos, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kami king kekang kababan. Para ka rin hanggang sasalpantaya kang Kristo, banagad lang misan metong king metong kasalpantayanan, metong ang kapanayan, metong alugod, at metong ang katawan, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kami king kekang kababan. Para ka rin biyera mistulang alang kabaldugan, para ka rin alang hanggang pag-asa, paulining karelang kamalian, para ka rin hanggang magdilidili kimbye, manalangin taking Ginoo. Ginoo, ituro mo kami king kekang kababan. Panalangin tala po ring kapatid namong mag-wedding anniversary, Randy ampoy Glenda Vitug, Arthur ampoy Rona Gozum, Anthony at Ninya Gangkwangko, Jose and Mirna Between, king karelang 52nd wedding anniversary. Para po karing kapatid namong mag-birthday, Jesus David, Ernesto Sabalboro, Jovelyn at Albert de la Cruz, Fe Garcia, Giancarlo Datu, Romeo Freires, Nieves Dizon, Nemencio Santiago Sr., Gemma Santiago, Frandy Yuzon, Erlinda Mendoza, Jennifer Lalik, Maria Elena Asirit, ampoy Jessica Magtoto. At para po king kapatid namong masakit, Antonio Garcia, Coravic Vitug. At para po king kapayapan ding kaladwari Lourdes Guanlao, among Rusty Cuevas, Father Francisco Mendoza, Riz Vincent, at Fernando Angeles, ampoy Sotero Galang. Tahimik talang ipanalangin
Kaya beda po reng sarilitang intention at ding familia tamo, king Dios ay ba tamo. O Dios ay bami, ituro mo kengan king kekang kababan, baming akamtan ing tunay mong kapayapan, kapamilatan ng Kristong Ginumi. Amen. Amen. Manalangin kay kapatid, baning kakatamong daon, matanggap larapanan ng Diyos, ibang mayupayang totoo. Tanggapan sa ning ginuiting daon karinggamat mo, king kapuri at ikaligaya ning kayang lagyo, king kakatamang kasaplala at ning mabilog ng Santa Iglesia. O Diyos ay bami, pagmasusyan mi ing pangapahayag ng Kristong kakanganak, amilalako king kasalanan ning yato. Tanggapan mo reting kaya kaming ayin, king lagyo ng Jesus, aginomi. Amen. Ing ginumanatili kaya kayongan. At kekan timore, Isipan niya't luguran ng Diyos. sipan miya at kaluguran. Pasalamat aking Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matulid. Tunay pin karapat dapat at matulid ing pasalamatan da kamparati at numan ka rin, o iba, Diyos kingalanganga at lubos mayupaya. Te pakit may ulaga imbinyag abayong kalam ibat keka. Kapamilatan daring waga at bage makapagmulala king ilog ning Hordan. Anyang Kristong ginumi may binyagya mismo. Uli nita kambeda ring sablang koro ding Angeles daralit ning kakaligaya at ngamingan kakanta.
O Diyos, ay bami, tutukang banal at buriming paramdam keka, ingke kaming kapasalamatan. Daraon mila keka dating tinape ampong alak, at adwan ming itubod me ing Espiritu Santo, bandeti malyari lang katawan at daya ning ginuming Heso Kristo. Ban kanita adaon mi keka ing pigkalob mo kaya kami. Ketang benging bayo yamate, kabang kasulo nala din kayang kakaluguran king karelan tawling hapunan, kinwaning tinape. Pepasalamat ya keka, piraso ne, at binyene ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye. Iti yung kanakong katawan, hamidawon para kaya kayo. Bakanyan mo naman kay bat na ning hapunan, kinuha ning kalis. Pasibayang pepasalamat kaya ka. Binyining kalis ka rin kayong disipulos nga na, tanggapan niya iti, ikongan, at minum ko kaniti. Iting kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo talanganggang tipan, amibubu para kaya kayo at para ka ring sablang tao, banketa, may patawaran la ring kasalanan. Daptan niyo iti anting kapibabatan, kapigaganakan kanako. Gaganakan tayo ngayon ng Ginoo, anya matulat ang ipasyag ing misteryo ng kasalpantayanan. Iba, uling kaluguran mo kami, agatan mo keng lumapit keng kang dulang, katmuan mo kami keng tula ng Espiritu Santo, kabang tatanggapan miya ing katawan at daya ning kang anak. Ginuala kang kakalinwan karing anak mo, aduan ming ingatan mula, deng kaluguran mi, lalong-lalo na Francisco, kaya kaming Papa, Florentino, kaya kaming Obispo, at panalangin mila, ding kaya kaming makatwa, at ding kaya kaming miyang ubie. Ganakan mo la ding daralan kasakitan at lungkot. Ganakan mo ding Kristiyano nukarin lapaman ading sablang tao king mabilugayato, lalong-lalo na ding pakakalulo. Maglapo kaming kapagmulalan, potang akakit ming gagaan mo para kaya kami, kapamilatan ng Heso Kristong anak mo. King kapamilatan ng Kristo, kambenat kaya, ibang mayupayang totoo. Kagum ning Espiritu Santo, pupuri ang dakat parangalan, manggaman kingalanganga. Ngani ponting metong familia, abe-abe tamong may papanalangin king Dios, karingamanong tiro na kaya katamo ning Ginoo. Chupan wa isambanyay nagyumo
Datang ke kami, ingkayarian mo, ipamit waning loob mo. Keti king yatu at king banwa, ipamit wanyang loob mo. Ingkakanan ni King Aldo Aldo, ibiemu ke kami, ibiemu ke kami, King Aldo ngeni, at ipatawad mo ke kami, ding salami ka. Anting pamamata, wad mi karing mi kasala ke kami, emu ke ipa isawal king tukso, nune ikabusking maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong pagkalubing kapayapan, king panahon mi, ban king kasopaning kaya kang pakalulo. Parati kaming mikabus king kasalanan, at miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninay kaming mitmong kapanaligan, king panyatang ng Heso Kristong kaya kaming talapangabos. Uling kaya kayong kayarihan, ating kayapayan, ating ligaya, manggaman king alanganggo. O ginuming Heso Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakwan ko kaya kayo, ing kakong kapayapan, babya ko kaya kayo. Mo sa babalik danding kaya kaming kasalanan, nunay lawan mo ing kasalpantayanan ing kaya kang iglesia, at pamayapan mo yung pambilugan nagpangking kaburian mo, ikang mabibiyet, magari, manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapanan ng Ginoo, manatili sa nakapilan man kaya kayungan. At kaya kan timuri. Patula tayo pong ibigin ng kapayapan ng Kristo, king metong at metong. Kapayapan po, kaya kayungan, peace be with you. Kapayapan po. Kapayapan. Ini po ing ginutang Heso Kristo, amilalako king kasalanan naning yato. Mapalad tamo itamong mayayawos, tanggap kaya. Ginuwek matampang tanggap kaya ka, dapat yakas may nga mano mo, kumayap na ako.
Ditak mo pong kapabaluan, mumunandili, atin la pong meeting denggang kaya nakanta mo, kay bat na ning misang alas 9 ngening abak. So, usan ko po reng Samji, deng Media Group, deng ASAP, deng Knights, Maidens, ang po reng anak mamasa, ang po reng anak magkanta. Tintamong General Assembly, potang 9 o'clock ning abak. Kay bat den pong Knights, ang pong Maidens, deng servers, kay bat na po ning panugtuan o kay bat na ning binyag, malakwan la para king karelang pulong. Kay bat po, malaw siya po ing kakatamong raffle, potang 5:30 ninggat panapon, at inta pa pong ticket pisasali, nung bisa ko po pong kumang ticket, at kaya pong pamya kalendaryo, libre la po, pero dapat mamya kong donation 500. Ali po. Libre la po ret ang kalendaryo. Nung bisa ko pong manyad, kumako po, manyad lang ditak donasyon deng Fiesta Committee. Kay bat po keng Martes, January 12, magumpisa na po ing novena para kang Santa Ines. 6:30 po ing Bengi, king Barrio Santa Ines. January 12 hanggang ka-fiesta nini. Pila ning fiestada? January 21? 21, fiestada po. Kay bat, magumpisa po ngening daratang Sabado, ala na pong misang Sabadong abak. Maliban keng first Saturday, may kamisang alas 6 ning abak keni po king museum. Kay bat karen tutuking Sabado, lumibot ko po karing baryo tamo, ban kanita may kamisa noman, maski minsan mo pabulan. Alas 7 ning abak kanita, ing misa da. So reta pong bisang simbang Sabado, tukyan yun ako mo po karing baryong pupuntan ko, karing tutuking Sabado. So first Saturday, at inta pa pong misa keni king museum. Second, third, fourth Saturday, ala na po, uling karembaryo ko magmisa. Inipunta uli, pakisabi tayo po rin kaya katamong pulis. Di-discourage na katamo pong, eta na pupunta, karing aliwang pisamban para magdeboto. Kang apong Lucia, apong Mama Kalulu, Jesus Nazareno, bawal po. Eta na po lipat-lipat pisamban, ketita na mo po. Uling tutuya pa po ing COVID at tsuya pa. Meg-mutate na ngeni, aliwan ng klaseng COVID, mas makayawaya. So mimingat tamo po parati, mimingat. Eta pa po lalako ing face mask, face shield, ng arapan tala ring dakal ataw. So deta mo po, dakal pong salamat kaya kayungan. At taulindili, anya doon ko po ing kaya kayong panalangin para king metong tang intention para king parokya tamo. Hanggang metong mo pong Bapong Maria. Nungkot na ko ning Birhen, sabi nyo, ita pong intensyon ng apong raw ngayo kaya. Okay? So dito mo po, dakal po salamat kaya kayo. Talakadangan po para king tauling panalangin. O Diyos ay pami, iyaw mo kaya sana king kababan ning kaya kang anak. Baming kamtan ing kaya kang kanwanan at ing kaya kang kapayapan. Kapamilatan ng Kristong Ginomi. Amen. Bapong Maria, mit mo ka king grasya, ing ginong Diyos at ka, nuwan ka karisablang babay, nuwan niya pa naman yung bunga ng atyan mo, Jesus. Santa Maria, Indo ng Diyos, ipanalangin mo king makasalanan, niini at king oras ning kamatayan mi. Amen. Santiago Apostol, Panalangin mo kami. Virgen de los Remedios, Panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon. Pakaluluwan mo kami. Ini po yung simplitang assignment nganing paruminggo. Kayo pong kuma, king peka, marinat, deling obra, king baleyo. Pamaglinis kubeta, pamanugse basura, kayo po mismo ing gawa, alang bulad, alang complain. Amen. Ating Ginoo manatili kaya kayongan, At kaya kaan timor. bendisyonan na kayo at antabayanan ng Ginong Diyos sa ating kaya kong familia. Ingib pa, poning anak, poning Espiritu Santo. Amen. Ing misa tamo mi daune, kayo king kapayapan at tula ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Diyos. May payabak po kaya kayungan. Salamat po king kaya kong pamanagon. Mimingat ko po potang muli kayo. Good morning po. At thank you kareng linuklukilwal at babalik kayo po reng luklukan kay ni Kim Baptismo tamo. Salamat po kaya kayungan. May payabak po.
King lagyo ning igpa, ampo ning anak, ampo ning banal a Espiritu. Amen. Ginong Diyos ang mayupayang tutu, pasalamatan dako po. King maski ako makasalanan ko, linusan mo ko, e uling king kanakong laga, nun e uling ning ganakaning kekang pakalulo. Pekabsyan mo ko po, king kakamal-kamalan na katawan at daya ning kekang anak. Ipanalangin ko, king itisanang banal a Eucharistia, e nako sana daralaking pamanatol at parusa, nuneking kapatawaran at kaligtasan. Maging niya po sanang aligan ko iti, king kasalpantayanan at mayap padapat. Linisan na ako sapo karing kasalanan kong depat, at lukuban na ako king mipnong kapakumbaban at kapamintuan, at gawang mayap karing kapara kong tao. Proteksyonan na ako sapo niti karing sablang marok, mayayakit at mayayakit. Ilapit na ako pasapo keka, o Ginu, at tayran na ako king biye alanganga, kayabe mo. Tayran mo po akong makasalanan, king dulang nung nuka rin ka, ating kekang anak at Espiritu Santo, king tutu at maslaga sulu, alangangang tula at kagalakang alanganga, kambeding kekang banal, ipagkala mo iti, king lagyo ng Kristong ginumi. Amen.